Gerginlik hem kahramanlık bu kurtarıcıların baş kaliteleri. Bakmadan hatalı duruma onlar her zaman hazır yardım etsinler insanlara en zor olaylarda. Moldova devletinde başarılı çalışır kurtarıcı hizmeti. Bu hizmette çalışırlar en gergin, en becerikli insanlar. Onlar her zaman çalışırlar götürmek kendi işini sadece yüksek kurda. 56 kişi Angıları gittiler Türkiye devletine büyük cevapçılıkla kendi işini yaptılar. Onlar Türkiye devletinde kurtardılar küçük çocuğu. Angısı 4 gün bulundu yıkılmış binanın altında. Bundan kare çok insan beklerdi yardımı kurtarıcılardan çünkü onlar yer depremesinden sonra yıkıkların altında kaldılar. Türkiye devletinde küçük ayın ortasında oldu büyük yer depremi 7 baldan ziyade. Öldü 40 binden ziyade insan. Bu en büyük bela angısının Türkiye devleti bitki 100 yılın içinde karşı geldi. Moldova devleti kalmadı bir tarafta bu beladan Moldova'dan Türkiye devletine yollandırıldı 56 insan ki kurtarıcı operasyasında pay almam. Bu gruba girdi Gagauzyan'ın vatandaşları da. Onlar yüksek kurda götürdüler kendi misyalarını, kurtardılar 3 yaşında uşağı, hem başka insanlara da yardım ettiler. Moldova'da bu grubu karşıladılar nice kahramanları. Şimdi ben tanıştıracağım sizi bu insanlarla. Bizim kurtarıcılarımız ana tarafına döndüler. Moldova'da onları kahraman gibi karşıladılar. Onların arasında var Gagauzyan'ın vatandaşları. Onların birisi Tomay Kün yaşayanı, Moldova şanlı kurtarıcısı, Devlet Hatalı Olaylar Merkezin öndürücüsü Valeri Dimçogla. O kendi işin süresinde kurtardı binlerden insan. Kendi profesyonel yolunu başladı Çadır Munisipiyası'nda nice yangından kurtarıcı. Bundan sonra çalıştı Gagauzya Hatalı Olaylar Bakanlığı'nda inspektör. Bugünkü güne işler Moldova İçişleri Ministerliği'nde Devlet Hatalı Olaylar Merkezin öndürücüsü. Başarılı iş için onu ödülledi Moldova Prezidenti Maya Sandu. Onda da çok ödül, anglarını o kabul etti kendi gerginliği, profesyonelliği için. Valeri, siz şimdiden sonra geldiniz sana tarafınıza. Hangi duygularla, çünkü sizi burada Moldova'da karşıladılar nice kahramanlarınızı. Nice şimdi duyarsınız kendinizi. Hangi duygular canınızda var? Zaman hayır olsun, sağ olunuz. Bizim duygularımız bir taraftan güzel, bir taraftan ağır. Bizim misyalarımız, bizim kolegalarla çıktık. Bizim kardeşlerimizle Türkiye yardıma, arama ve kurtarma delicanları. Çok işler gördük, çok işler duyduk. Kendimizi sinirler duyuyoruz. Çünkü büyük işler bitirdik, yardım ettik bizim kardeşlerimize Türkiye'den. Bugünkü güne biz kendimizi duyuyoruzlar. Kimi kurtardınız, kimi buldunuz? Çünkü biliriz hani Türkiye devleti bitki 100 yılın süresinde ilk sefer karşı geldi böyle büyük belayla. Daha ilk günlerde kurtardınız küçük çocuğa. Varınca bunun için bize anlatasınız çünkü bizim bütün devletimiz bilir hani siz bunu yaptınız. Bu bir önemli iş. Bizim yolumuz sürdü 55 saat yıl günü geldiğinden bir Türkiye'ye. Biz kabul ettik bir informasyonu evin altında daldı 4 katlı evin altında var bir uşak, bir çocuk. Biz hepsimiz bütün komandolan araştırdık, aradık, dinledik, sesledik. Nerede o bulunabilir? O evin içinde, evin altında işittik bir çocuk uşak sesi. Ona göre biz hepsimiz toplama bulduk ve kurtardık 3 yaşında bir çocuk. O zaman hangi duygular vardı? Can gördünüz hani var umut, hani var insan hangilerini siz de varınca kurtarasınız? Umut bizde oldu açan biz sesi işittik. Ta o zamandan çeketti bizim umutlarımız hani bulacağız bir can, deri bir can. Umutlarımız vardı hani kurtaracağız da çıkaracağız. Umutla aradık, bulduk, kurtardık o çocuğu. Çok insan karşı geldi bu belayla. Kimdese öldü, en yakın insanlar, kimse evlerini kaybettiler. Ne gördünüz orada? Varınca mı bize anlatasınız? Sizden isteriz işitmeye ne vardı orada?
Biz geldik umutla kurtarma. İnsan da Türkiye'de ona da umutla bekledi. Bizi yani biz kurtaracağız, yardım edeceğiz. Bizim kardeşlerimize Türkiye'de insanlara umut vardı hepsimizde. Bizde de onlarda da. Hangi davalarla sizi ilkten tay yolladılar orayı? Ne söylediler? Ne siz lazım yapasınız? Ben çektireceğim ondan biz hepsimiz kurtarıcı. Bizim işimiz kurtarma insanları, yardım etme insana. Biz o umutla da içtik Türkiye'de. Bizim umutlarla, bizim işimizle hangisini biz biliriz, biz önce kurtarıcı. Biz kendi işimizi yaptık. Nice kurdunuz iş planınızı, nice geçerdi sizin gününüz, kaç brigada işlerdi, ne lazımdı yapsınlar bu brigadalar sizin kolegalarınız? Biz hepsimiz çıktık buradan 56 kişi, 12 arabayla. Bizim vardı 4 brigadamız, 2 brigada aracı, 2 brigada kurtarıcı. Değişip dişlerdik. Biz de çıkardık bir brigada kurtarıcı, bir brigada aracı. Değişip işledik. 7 gün haftada, 24 saat günde hiç bizi dinlenmek az vakit vardı. İşleri yaptık. Lambda bizim taraftan biz hepsimiz yaptık. Açan çıktınız, o yere hangisinde olduğu yer depremi Hatay dolayında neden başladınız işe? Ne gördünüz, ne araştırdınız, orada nice geçerdi iş? Biz geldiğinden oraya bizim Moldova komandamıza yerle ayrı bir sektör nerede biz Lambda çalışalım. 8 kilometre orunda 220 ev biz baktık, aradık. Yanında buladık insanları deri çıkaradık, kurtardık. Nanda biz anladık hani var, ölü de vardı, onlara da yardım ederdik, onları da çıkardık. Vardı mı lazımlı teknika ki bu teknikanın yardımıyla bulma, o insanları kurtarma hem başka işleri de yapma? Biz çıktık buradan hepsi teknikalar ne Lambda bize kurtarıcı ve arama işler için ne vardı elimizde hepsinden çalıştık, hepsine işledik. Hangi problemlerden belki karşı geldiniz orada? Vardı mı kimi işler? Hangileri biraz dolaştırdı sizin işinizi, sizin misyanınızı? Bu misyola kimse bizden dahil kimse tanışmadı. Biz öyle büyük kahırla ne oldu Türkiye'de buluşmadık ama savaştık. Anlama insanları da bizim işimizi germeye çanlı ne kadar ta uzak hani anlama da bulmak için işimizi bitirmeye ne için biz oraya geldik. Vardı küçük ayın altısında yer depremi, büyük yer depremi 7 baldan ziyade sonra oldu tabir ama biz biliriz hani bundan sonra da oldu pek çok aftershock. Bu da biraz dolaştırdı sizin işinizi öyle mi? Bizim işimizi ona dolaştırmadı. Her gün bizde vardı küçük 3'ten 5'den yer depremi. Biz savaşadık. Hani bizim de kolegalarımızı olmasın risk onları da düşünerdik. Bir şey lazım olduğundan bizim vardı korucular, bakıcılar söylediler biz çıkarız, bekleriz. Birkaç dakika minut bekledik. Ondan sonra devam ederdik çalışma. Türkiye Devleti'nden sizde vardı mı yardım? Onların çalışanlarından onlar da nice yardım ederdiler size. Çünkü biliriz hani vardı insanlar angıları söylediler hani hazır size yardım etme ama hırsızlar da vardı onların arasında. Başka insanlar da bu biraz dolaştırdı mı işinizi? Nice onların polisiye uzmanları yardım ederdiler size kontrol etme bu durumu? Biz beraber çalıştık. Hem Türk kolegalarımızla hem başka devletlerden Türk devlet tarafından bize polis, jandarmeri onlar bizi her zaman bizim yanımızdaydılar. Onlar bize yardım ederdiler. Her bir taraftan ne lazım olarsa bize onlar bize her bir yardımı getirdiler. Biz geldik Türkiye bizim vardı hepsimiz. Yemeğimiz de vardı, nerede uyuma da vardı. Biz hazır, kimsenin yardım lazım olmadı ama Türkiye tarafından bize yardım ederdiler, her bir tarafından getirdiler. Meyvalık bir şey, güzel tarafı bize değil pek memnun da yani Türkiye'nin devleti bizim için de düşünüyor. Hem de çok insan kaldı o zaman evsiz, emeksiz. Bu taraftan nice bu insanları yerleştirirler, nice nerede bu insanlar yaşardılar. Vardı mı onlar için koşullar?
Türkiye'de devlet işçileri ona kendi insanlar için kim yaşadı o evlerde Angla'da aldı. Onlar için pek çok düşündüler. Onları hepsini çıkardılar. Onlara verdiler başka evlerle ona yaşasınlar. Yani onlara da risk olmasın ötedi o. Türkiye Devleti'nin kuvvet götürücüleriyle nice anlaşmalarınız kuruldu? Bizde 56 kişinin arasında tek ben yalnız Türkçe bilirdim. Benim Türk dilini bilmesinden biz anlaşadık Türk kardeşlerimizle. Hem de var bir problema Anglarını yer depremisinden sonra belli etti Türkiye kuvvetleri. Hani çoğu evler Angları da aldı, dil kaliteli yapılardı. Bu taraftan siz ne düşünüyorsunuz? Var mı bu problemi? Vardı mı? Biz bu problemi yakışmayı düşünelim çünkü biz kurtarıcı. Biz kendi işimizi yaptık, biz kurtardık. Ne kabahati vardı, niçin daldı bu evler yok nasıl söyleyeyim çünkü ben bir kurtarıcı. Valeri, niçin soruyorum? Çünkü pek önemli şimdi Moldova'da çoğu ekspertler, çoğu uzmanlar düşünüyorlar. Ne yapacak Moldova? Yerli böyle bir bela olarsa bizim devletimizde. Hazır mı Moldova? Böyle olaylara ne varınca yapma devlet uğrunda ki insanlar hazır olsunlar da bizde olmasınlar büyük kayıplar. Bizde Moldova'da olabilir hepsi. De Türkiye'de bizim devlet hazır, bizim kurtarıcılar hazır. Bir şey olarsa biz her zaman geleceğiz, kurtaracağız, yapacağız. Ne işleri lazım bizim insanlara değil. Bizde Moldova'da var mı lazımlı teknika, lazımlı sayıda uzmanlar ki insanlar yardım etmeye böyle olaylarda? Bugünkü günde bizde var hepsici kurtarmak için hem teknika, hem insan, hem çalışıcı. Ben bilirim hani kurtarıcı zanaatı pek önemli hem pek hatalı. Nice aileniz sizi sal verdi bu misyaya, hangi duygularla? Varınca mı bunun için anladasınız? Çünkü aile bizim günlerimizde pek büyük rol oynar. Bizim ailemiz de hepsi ailelerde bizim için düşünüyorlar, kahırlanıyorlar. Ama ona da kayılı oldular bizim işinden. Yani biz kurtarıcı, bizim işimizi biz yapalım. Bizim ailemiz hepsi bu işleri anlar. İsterim biraz anladasınız kendiniz için. Nice olduğuyla hani ayırdınız bu zanaatı. Bu zanaat pek hatalı. Ben tabir keretini şınayacağım. Nice öyle oldu. Vardı mı sizin örneğiniz hangisinden siz gördünüz hem sevdiniz bu zanaatı? Bu zanaatı ben bilmiyorum. Bu zanaat bende olur, bende ben yapabilirim. Onun için de ben bu iş için çalışıyorum. Belki babanız da isterdi çalışasınız burada. Bizim Babandan ailemiz- ne gördünüz? Hangi işleri o size anlattı? Belki o bir örnek oldu. Bize hepsimize örnek oldu. Bizim ailede, bizim babalarımız, analarımız ne bize verdiğince bizi büyüttüler. Biz onlara göre de büyüdük. Tabii bir iş isterim nişanıma hani siz terbiye edersiniz 4 uşağı. 4 kızınız var ama isterim açıklayasınız var mı böyle örnek açan kızlar, karılar gelirler ki bu zanaata hem belki siz de istersiniz belki uşaklarınız da çekilir bu zanaata ki onlar da ileri doğru kendi profesyonel yolunu ki bu zanaatla bağlasınlar. Ben büyüdüm 4 kız. 4'ü de olabilirler ben gibiler. Şimdi ona isteyecekler ben ayıracağım. O ayırdığını niye ona ayıracaklar. Kim ona olacak bu yaşamakta sağlıkla büyüsünler. Ben kabul edeceğim hepsini niye ona isteyecekler. Ama bugünkü güne makar birisi onlardan ne düşünür sizin zanaatınız için? Açan gördüler hani siz geldiniz böyle bir önemli misyadan hangi duygulardan belki şimdi bakırlar babaya anlarlar mı? Hani sizin zanaatınız pek önemli. Ne söylerler? Benim kızlarım ben bilirim hodlanırlar beninden. Öte doğru ne olacak onu biliyorlar. Biz de hodolanırız. Hani bizim Gagauziyamızdan vardı böyle bir kuvvetli hem gergin insan nice siz hem de isterim açıklayasınız. Hangi kaliteler lazım olsunlar kurtarıcıda ki o her zaman olsun hazır gitmeye böyle hatalı misyalarda payalma. Hem bir kalite insanlık. Daha büyük ondan yok bir şey. Hem ne varınca adasınız başka uzmanlara ki onlar da her zaman çekilsinler bu misyalara hem her zaman olsunlar çetin hem gergin hem korkmasınlar bu uğurda çalışma.
Çetin hem gergin olmadığını biz öğrenelim. Bize öğretti devlet. Ne öğretti bize devlet, biz ona öğrendik. Onun için de biz çalışıyoruz bu işte. Barınca mı bize açıklarsanız, makar birkaç faydalı nasihat hem önemli. Tem oldu da öyle bir olay olarsa ne lazım bilsinler hem kurtarıcılar hem de insanlar. Makar biraz barınca mı açıklayasınız bize o kurallar için hangilerini biz hepsimiz lazım bilelim. Kural insana dini hepsine bir. Kendini koruma ilk. Ondan sonra kendi korumadığından insan biz de kurtaramayız onları. Zorla kurtarırız. Ne lazım yapsın insan yer depremi olarsa? Ne kadar hızlı çıkma evlerden açık yerlere. Nerede yok risk. Ama ev çok katlı olarsa ne lazım yapsın insan? Çok katlı evde yaşarsa. Hep öyle bulsuna ne kadar kısa çıkış yeri. Belki var kurallar angularında söylenirler ne lazım insan yapsın ki hazırlasın kendisini. İnsan ilk neyle yapsın? Büyüklerle uşakları kurtarsınlar. Çıkarsınlar. Hem ince değilsiniz trevожный чемоданчикler olsun dokumentler, paralar yanına alma deyin yani olsun bir şey korusun. Öte doğru neyle yaşasınlar. Valeri, hem neyle bağlı sizin işiniz? Biz biraz hani böyle misiyalardan sonra var başka misiyalarda. Neyle bağlı sizin işiniz? Varınca açıklayasınız insanlara ne ta yapar kurtarıcı? Neyle bağlı sizin işiniz? Bütün dünyada kurtarıcı kurtarır insan. O hem ilk ne duruyor bizim bu işimizde. Hem sizin adamaklarınız, hepsi insanlara ne varınca adasınız, hepsi insanlara Gagauzyan'ın, Moldova'nın yaşayanlarına ne varınca adasınız bu günlerde? Korun kendini, anlaşınız, yaşın birlikte. Kurtarıcı Pyotr Kılçık Komratlı ama yaşır hem çalışır Kişinyov kasabasında değil çoktan başladı kurtarıcı işlemi ama şimdiden sonra belli etti kendisini önemli missiyada Türkiye devletinde. В числе спасателей, которые участвовали в спасательной миссии в Турции, был и уроженец Комрата Петр Кыльчик. Петр, я горда тем, что сегодня рядом с вами вы были в числе тех людей, которые спасли трехлетнего мальчика из Бодруин. С какими чувствами вы участвовали в этой миссии, с какими чувствами вы вернулись на родину? Ребенка нам удалось спасти в первый же день выполнения миссии. Мы нашли его под завалами. А я рад, что мне была удостоена честь участвовать в подобных миссиях, так как, в принципе, для нашей страны это первый раз мы участвуем в подобных миссиях. Скажи, ты горд тем, что ваша группа, принимая участие в такой сложной операции, смогла спасти жизнь трехлетнего ребенка? Само было переживание в дороге, потому что мы несколько дней добирались и постоянно раздумывали о том, что нас будет ожидать. Уже было много снято материала, мы смотрели в интернете приблизительно, что нас будет ожидать, с чем мы будем сталкиваться, и приблизительно мы были готовы. И понимали, что вот это время, когда мы прибудем, человек нас ждет, чтобы мы оказали ему помощь, спасли. И тут в первый же день мы спасли ребенка. Для нас это было, для всей команды счастье. Эмоции переполняли. Такой, когда выходили со здания, немножко ком в горле. Это был самый эмоциональный момент. Самый эмоциональный момент. Мы знаем, что вы еще принимали участие в ряде спасательных миссий. Вот в чем заключалась дальнейшая работа, что вы должны были сделать, на что была нацелена ваша команда, ваши основные задачи? На спасение людей. Мы совместно работали с коллегами из Турции, это АФАТ. Их местные спасатели. Было совместно, также было множество волонтеров. Смотрели, как работают другие коллеги. Это невероятный опыт для нашей страны. Мы подготавливались, проходили курсы, нас отправляли в Румынию на Центру де инструире по Каутаре Словаре Урбант. Также мы здесь часто приезжали к нам инструкторы с Польши, проводили обучение работы с оборудованием и в подобных миссиях. Но теория это одно, а на практике видеть это немножечко другое. Петр, ты молодой сотрудник вашего управления. Вот на твой взгляд, насколько опасна, сложна и одновременно важна миссия спасателя на сегодняшний день? Сложность, безусловно, есть, но мы готовимся к тому, что нам предстоит делать. И наша поездка в Турцию – это огромный опыт для нашей страны, так как у нас сейсмически активный регион, и землетрясения у нас время от времени бывает. Подобное землетрясение произошло в 1986 году. Это давно.
но все равно у нас в таком регионе бывает и опыт для наших спасателей, и я считаю, что это огромный, потому что мы увидели на практике, как работают и другие. Последствия после происходящего увидели, как работают другие специалисты, проработали на практике, есть положительный результат спасения ребенка, и это очень хорошо для нас. Там было много молодых сотрудников, которые набрались опыта, и мы после того, как вернулись обратно в разные части, потому что работали с ДРКС номер 1, ДРКС номер 2, с других частей, и после этого ребята, когда вернулись на базу, они делились своим опытом, и это очень важно сейчас, считаю. Какой опыт ты получил для себя в первую очередь вот в этой важной миссии? Каким опытом вы поделились, уже приехав сюда с коллегами? Что можно использовать у нас в случае чрезвычайного положения из того, что вы там увидели? Какой опыт был бы полезен для Молдовы? Лучшее решение проблем – это их предотвращение. И было бы прекрасно, что были бы проведены работы по проверке зданий. Проверка зданий основная, потому что хоть землетрясение начинается с малой амплитуды и возрастает, но времени на саму эвакуацию очень мало. Было бы прекрасно, если бы проводились профилактические мероприятия по проверке зданий, по работе с информированием граждан правильно, как себя вести в подобных ситуациях, где необходимо стоять, от каком расстоянии от здания уходить, где должны быть линии электропередач. Скажи, какие основные правила должен знать каждый человек при подготовке себя, может быть, как психологически, так и в других случаях к таким чрезвычайным происшествиям, и что необходимо делать, если случилось такое землетрясение? Основные правила какие? Самое сложное было это найти человека. У нас достаточно оборудования, достаточно опыта, чтобы его оттуда извлечь. Самое сложное его найти под завалами. Я слышал, что раньше в сейсмически активных регионах у некоторых людей даже под подушкой был свисток. В случае завалов они свистели, таким образом давали сигнал, то, что они находятся там. В чем для тебя значимость твоей профессии? Каждый человек должен себе выбирать профессию, чтобы она ему была как и хобби, чтобы он любил ремесло, которым он занимается. Мне нравится моя работа. Это связано и риск, получение адреналина, и это довольно-таки редкая профессия — спасатель. И когда я говорю даже друзьям, которых давно не видел, такой: я спасатель, и это круто звучит. Выдержки, терпение, усердие. И это касается не только нашей профессии, и всех. А всем остальным людям желаю счастья, потому что счастье — это совокупность факторов, поэтому главное быть счастливым и от выполнения своей работы, и от семьи. Баш офицер Андрей Бедереу ilk buldu çocuğu angısını kurtardı Moldova'dan çalışanlar. O yıkılmış binanın yerine geldiğinden buldu çocuğu, aldı onu yerine de verdi kendi kollegalarına. Adrian, cum a activat echipa dumneavoastră? În componența echipelor de intervenție se aflau două componente, componenta de salvare și componenta de cercetare cu utilizarea mijloacelor tehnice speciale, și deja echipa de blocare se ocupa cu nemijlocita extragere de sub dărâmături a persoanelor care au fost depistate. Ce ați făcut dumneavoastră pentru a examina blocurile cu victime? Activând în zona calamității naturale, am observat o mulțime de clădiri, în proporție 90-95% erau avariate, respectiv când am primit locația unde era nevoie să efectuăm lucrări, ne-am deplasat imediat. La fața locului am depistat un bloc de locuit de 5 etaje, cu primul etaj care a fost surpat. Respectiv, după evaluarea construcției, am pătruns în interior, am instalat utilajul vibroacustic a depistat un sunet specific ca plâns de copil, respectiv am intervenit
cu mijloace speciale pentru a debloca și a extrage. Cum ați desfășurat lucrările? Desfășurarea lucrărilor de salvare a fost executată după ca de multe ori cum noi am efectuat lecțiile practice. A fost ceva nou ca intervenție, dar a fost ceva practicat ca exerciții, ca colaborare între echipe, ca colaborare între componentele echipei. Ce tehnică a fost utilizat pentru că a efectua acțiuni? Pe parcursul lucrărilor, noi am utilizat tehnică și echipament din dotarea autospecialei de descarcerare grea. În special a fost utilizat utilajul de demolare, de perforare, a fost utilizat utilajul vibroacustic. Misiunea dumneavoastră a fost îngreunată. Din ce cauză? Complexitatea lucrărilor. Am avut de efectuat o mulțime de lucrări. De fiecare dată locația era ceva diferit, adică nu era un șablon după care noi putem să lucrăm. De fiecare dată era nevoie de improvizat, era nevoie de folosit toate cunoștințele pe care noi le avem, inclusiv cunoștințe ingineriești, inclusiv cunoștințe tehnice, cunoștințe de domeniul social. Voi ați avut o colaboratoare cu acțiuni Republicii Turcia? Da, am avut colaborare cu colegii din Turcia, am avut colaborare cu voluntarii care se aflau acolo și lucrau de rând cu noi sau chiar ei în unele momente depuneau foarte mult efort și emoțional și fizic pentru a ne ajuta pe noi să chemăm victimele, să le străgăm ca ei să înțeleagă că noi suntem salvatori și vrem să ajutăm. Kurtarıcı missiyasını gerdiler kinologlarda angıları köpeklerin yardımıyla çalıştılar insanları kurtarma. Kinolog Ivan Şapaşnikov anlattı. Angı zorluklarla karşı geldi hem o hem onun dostu Mira. Иван, вы принимали участие в спасательной операции в качестве кинолога. Помощницей в этом для вас была ваша собака по имени Мира. Скажите, что вам удалось сделать, потому что мы знаем, что очень важная роль принадлежала именно вам в нахождении и спасении мальчика 3-летнего, которого извлекли из-под завалов. Да, это так и было. Мы приехали в первый же день, выехали на задачу. Я пустил Миру на поиски, Мира подошла и начала в этом месте вести себя по-другому. Я понял, что там может кто-то находиться, доложил старшему начальнику, после чего уже группа спасателей начали проделывать дальше поиски и нашли мальчика. А как ведет себя собака? Вот как повела себя Мира в этот момент? Как вы это понимаете? Вот сам язык общения, как происходит между кинологом и его помощницей? Когда собака находит человека, чувствует, что там кто-то есть под завалами, собака начинает либо царапать то место, либо облаивать. В том случае собака начала царапать и вести себя более возбужденно. Таким образом я сразу ее вытащил оттуда, поощрил собаку, и уже дальше работу продолжили спасатели. Ваши чувства какие были в тот момент, когда вы нашли это? Чувства были, вообще эмоции были в тот момент уже тогда, когда извлекли мальчика, так как визуально я его не видел и 100% тоже не мог дать, то, что там кто-то есть, потому что бывают случаи, когда собака может дать и ложный показатель. Но тогда, когда я увидел, что на самом деле там кто-то был, конечно, я очень сильно порадовался за мою собаку. Вас здесь встречали после такой важной миссии, как героев. С какими чувствами вы вернулись из Турции на родину? У меня чувство, что мы вернулись все живые, здоровые, очень соскучились по родным и близким. Вы впервые участвуете, как я понимаю, в такой сложной операции. Какие уроки вы извлекли из этого? Какие уроки могут извлечь спасатели, ваши коллеги, для того, чтобы этот опыт был, не дай бог, конечно, но мог быть полезен для нашей Молдовы?
Да, на самом деле это первый раз у нас такое, как бы этот опыт у нас был первый раз, достаточно был сложный, поняли, над чем работать, над чем еще недоработаны, что нужно еще дальше делать. Вот над чем вы поработали бы дальше для того, чтобы у нас эта миссия Сидеть. проходила на должном уровне? В первую очередь нужно всегда работать над усложнениями задач для нас и для собак. Вот. Приближать все ближе к реальности. Вот. Сейчас мы уже знаем, что такое реальная работа. Вот. Теперь мы знаем, как это делать, как усложнять, что делать, чтобы собаки были более стабильными. Потому что были моменты, где собака просто не захотела заходить, были моменты, где мне было страшно ее запускать, потому что нужно было и в здании работать, и сверху были плиты, которые могли упасть на собаку. Как бы в этом случае собаку не надо было как бы запускать туда. Вот, нужно как бы убедиться было вначале, что там безопасно для нее, и только после этого запускать собаку. Мы видим, что Мира приехала живой, невредимой, слава богу, все прошло хорошо. А были ли случаи там, когда вот второй четвероногий друг пострадал, потому что в одной из новостей я слышала, что одна из собак пострадала при этой операции? Да, я тоже как бы из новостей мы тоже слышали, не видели, но там одну собаку завалило, спасательную. Вот, ну и у нас тоже как бы были травмы, есть царапины на лапах. Вот. Не обошлось и без этого. Да, не обошлось. Там, можно сказать, что с другими коллегами, с другими стран, когда разговаривал, у всех такие проблемы. Порезы, царапины, потому что много стекол, битые посуды, арматуры. Вот, и собака даже после того, как поцарапалась, уже второй раз не хотела уже заходить на завалы. Как бы нужно было опять отрабатывать, в сторонку отходить, играть с собакой, так, чтобы никто не видел, так как у людей там горе. Вернуть собаке ту мотивацию, чтобы опять она захотела заходить. Вы столкнулись там, я думаю, со страшной картиной. Там было очень много ужасных моментов, которые, наверное, нужно иметь сильную психику и эмоционально быть очень стабильным, чтобы все это выдержать. Вот что вы увидели там, с чем столкнулись? Какова картина была там? Ну, картина была очень страшная, так как это для многих людей это очень большое горе. Многие потеряли своих родных, близких. На это, конечно, смотреть было очень больно, но старались больше включаться в работу и стараться не отвлекаться на это и как можно больше спасти людей. Скажите, вот работа кинолога, в чем она заключается, в чем сложности, может быть, этой работы, в чем главная задача, главное предназначение? Главная задача кинологических подразделений в нахождении как можно больше живых людей. Вот. Как бы собаки нам помогают найти человека там, где мы визуально это не видим. Вот участвуя в такой миссии, когда вам сказали, что необходимо выехать, задумались ли вы над тем, смогу, выстою, выдержу или нет? Вот. Ну, конечно, да. Как бы, когда нам сказали туда ехать, даже были свои волнения, был свой страх. Как-никак это первая наша операция была такая, где мы тоже не знали, с чего начать. Как бы опыт приобретался с каждым днем все больше и больше. Если вдруг будет задача поставлена, что нужно поехать в другую страну, участвовать в такой же миссии, вы дальше готовы применить полученный опыт для того, чтобы все последствия устранять? Конечно, да. Если еще раз такая возможность, если еще раз такое случится и понадобится наша помощь, естественно, мы будем уже исходить от того опыта, который мы уже набрались в Турции. Что хотели бы пожелать коллегам, которые также работают в спасательной миссии кинологами? Что они должны знать, что они должны учесть, какими принципами они должны руководствоваться в своей работе? Прежде всего нужно терпение, потому что собака требует очень много работы, терпения. Нужно работать всегда, усложнять собаке задачи, усложнять себе задачи, сидеть. Потому что в реальном случае как бы теряется сам кинолог в первую очередь. Основная работа зависит от самого кинолога. Кинолог Иван Михаиле паялды kurtarıcı missiyasında beraber kendi dostundan Клайдлан. În primul rând, pe data de 6 dimineața, când a fost dată alarma, toți ne-am grămădit în unitate și de acum la ora 10 seara
ne-am deplasat în Turcia, în regiunea Hatay. Până acolo a fost drumul foarte greu, atât pentru noi cât și pentru câine. Dar ajungi la fața locului, ne-am descurcat de minune. Acolo Mira a fost depistat, cu ajutorul lui Mira tot a fost depistat copilul acela. Cu Clyde, tot unele locuri unde am căutat, unde el puțin acolo ceva a dat de știre, dar cu păreri de rău a fost scoasă de acum cadavrele. Ce dumneavoastră ați făcut pentru că a examinat blocurile cu victimele? În primul rând, de a trimite câinele în căutare, eu vizual am văzut dacă sunt fii diferite, să zicem, poate substanțe ceva explozibile sau ceva care, ca pe câine să-i fie mai ușor să caute, dar în momentul în care eram acolo, era atât tot dărâmat, tot și cam a fost, să spunem într-un cuvânt, greu și pentru mine, atât și pentru câine de lucrat, dar noi ne-am descurcat, clar, foarte bine și a fost un exercițiu cu succes. Misiunea dumneavoastră a fost îngreunată. Din ce cauză? Realitatea care era acolo puțin ne-a îngreunat pe noi, dar asta ne-a fost o secundă, două. Apoi, când am început lucru, am uitat de tot. A fost ca un simplu lucru, ca întotdeauna, care facem exercițiu întotdeauna. Am avut o traumă în a doua zi, puțin s-au traumat la gât, că acolo erau foarte multe, să spunem, într-un fel, armăturile care de la clădire s-au traumat puțin. Mai fost, așa să spunem, puțin o frică oarecare când am intrat în clădire, că clădirea stătea pe o parte. Dar am intrat, am căutat, cu părere, să spunem, de bine sau de rău, n-am depistat pe nimeni acolo. Poate cu părere de bine, n-am depistat pe nimeni vii erau, poate chiar nici nu au fost în clădire. Lucru, da, spunem într-un cuvânt că e periculos, dar dacă nu ne iubim tare mult profesia și toate uităm de asta că e periculos, această muncă care o facem. Dar împreună cu câinele facem un lucru foarte bun. Le doresc la toți cei care vor ca să vie în serviciul nostru, mai ales la cei care le plac animale, îndeosebi câinii, și să vie, că aceasta este o muncă foarte bună și ne mândrim cu aceea că facem lucru care ajutăm oamenii. Întotdeauna suntem gata ca să ajutăm oamenii. Oamenii, în primul rând, le spunem ca întotdeauna să fie în siguranță că noi, în orice moment, putem să intervenim, avem cu ce și suntem o echipă profesioniști. 7 günün süresinde Moldova kurtarıcıları yardım ettiler Türkiye devletine büyük yer teprimesinden sonra. Onlar döndüler eve küçük ayın 18'inde. Türkiye hem Moldova kuvvetleri şükür ettiler kurtarıcıları gerginlik hem kahramanlık için. Kurtarıcıların işi pek zor, pek önemli. Biz onlara dileriz sadece başarıları. Korusunlar kendi sağlıklarını. Hem Moldova'da hem bütün dünyada olsun sadece usluluk.